Urhobo wado umayrobe mwori nune na meme se ogene chere omo maso na omo igu lagbolu Urhobo li Delta State ri Nigeria l'Africa meme re nune na ke ebolo mu yeru emu ipakome mi gwo imtete me wado itume wado owe ina novo mi ngure nune na okemewe mutete owu novole ipakuna swa maroko onime so mamo unina data ni Urhobo vi Macaulay gwejo Urhobo riase Urhobo vi Macaulay gwejo Urhobo riase ẹjọ́ yóò gbèrègbò Urhobo riase ẹjọ́ yóò gbèrègbò Urhobo riase okona asokidawana asamiba o se sheri mamo me ohun ibi na je dako bomi wata na opako bo Urhobo okelo ma etine timiriano owo ka obo ebiare neru ni na wo mavia on me vwe ni Urhobo vi Macaulay gini gwejo Urhobo dari asewe ejo na reguru. In fact eyu yeje evu Urhobo na lesa ye Urhobo wini Urhobo riase so obene mingme onano na korokona milevu gopole iviare lowo jane Urhobo vi Macaulay de ejo la guru that Macaulay mitana Herbert Macaulay, one of the foremost nationalists in Nigeria. In fact, this political party in Nigeria level Macaulay or itolo wiyo the Macaulay na yatana Macaulay le uyo loye evule igole iwonera yi. So Urhobo me ipakome maroke ipakome mi gwono rie je iviare ri na Urhobo vi Macaulay wo bejo mi mo nanara rona wa pa oyo kede obo mi se para Urhobo wado wali nonu me asa ejo bi no ne Urhobo heritage la pale Urhobo penu mina bo pa bokuwa wa dawe ke Urhobo we jo wa we ne me vu YouTube we ne me vu Instagram we ne me vu le TikTok ve Facebook kasa wa ejo bi wa ne Urhobo heritage na mi wa rone wado okay fa o Urhobo vi Macaulay gwejo Urhobo riase Urhobo vi Macaulay gwejo Urhobo riase ẹjọ́ yóò gbèrègbò Urhobo riase ẹjọ́ yóò gbèrègbò Urhobo riase.